Usumput Menteri Rangbak Kejelau bak sengau halang dhar ula kentu ya ke VPP. Banyakran bak ke sorkar halor kimat kibaki kwa mapen sengau ban shu penlong da ke jing ya march sya sekretariat. Ula ong bak ke kerdop jong ke sorkar ke long ke baple ya baro bat ke VPP ke lak banwan rak ya ki memorandum sya Menteri Rangbak banyakran halor kimat ki badan kam. Ubak sengau halang dhar ula ong ru baki MLA bat MDC kila sya jiet ban mi kemat ya ki pat bat ban rak ya ki jing e jong ki sya sorkar ban shu penlong da ke jing tur ne yat pat ba sya sekretariat usemput Menteri Rangba ulapan paru babun na kimat ki ba ka VPP kelapan sengau kila dan lupa ha ke jing ya keran bat ke sorkar kadang tray ban penbet ya kini kimat na ke benta ke jing mentoy jong ki pat ba mudah ke bayade bekerja tarik. Am kalong kung ni ngayon sengau nagi kubor malumalah ke sosial media kam tamu ilu di ba imat ke VP ka kwak man tur sekretariat akan du tarik. Rangkat bat kartu kani gi jing diman kumakila kedawi mata di poin bagi kumas poteli. Nak kalian ngejungi ke sorkar baru baru ni open ni kadori ke jing kangban ya kan ni kadang isu. Poin nomor 1. An sakawai ro bon sini kumaju kan chief minister bat ke MDE hibarok kawai. Maka kanu ki isu jumai ba bon sini kan pa office daga dialogue and discussion. Kenapa kan pos ke jing ba? Nama banong don kanu isu bangin lampai ba. Taki pai ba kemanto ayu pai ba ke jeri kuno mi. Ada ngasup mentang ngana ting kunu si kajet yang ngal. Tedon ke isu jung warna dengan hap kodo pai ba ban legislatorial. Ngala man lam katu kan irong ba na kondusi ngan kedung simisa. Kata de ke borom ke begitu ya lek baro kata na do ba. York state ke mekalia ba ke legacy bagi nong lam man sa kala jum len ni. Dapat kumi ke pirum le to ya kila ba man kedung terik maybe ki kwa man kedung trai usiam trai sa ay apun men ki. Hane ke jing beli ni bon sin ha bagi don kanu isu. Don ki isu ko bagi ha flak to house ha ka por belong session. Don't issue yes, ni have in the form of delegation to chief minister ni to minister dan such ke local department. Tebat nong banyak lampai ba sa secretariat banyak lampai ba sa kanong cakat. Kalong si benta ko mapen sarwakai ke por supaya ba mabeli. Sa kawai ru ka thu dia yai ka wan dong kinong lek nong wan kinong tray office kinong lay ulai hat. Ka tu kalong ka pentun. Namang ina government ni ngim ju le ran banikan kanu isu ke bede ba pai ba. Terlalu siam terlalu kaya uni diskus batki ni manga sang tu bi ko amani kan nuk se mi tara ngeleng ju go men bon sin ni kajing khanga player sa uta kam tam don gono lagi isu ke bakam long serious kono concern. We are agree, let us discuss it collectively all the 60 MLA kai ga problem tebanong don isu ba ya lampai ba don isu are lampai ba don isu balai lampai ba kan sa don ga porin sa arki pa ibaban mai pai ba ki jid yang ini benta pan sakri ki mde ni benta halor ki deb jing in penduk ti ai ki ta kata bon sin ki leader jongi ki labu ki legacy kumno banyak kan isu pai ba teng don ke isu ni himan ki sim ki one in the form of delegation don ki member katuan ki jid don ki isu jo dis council ki one katuan ki member ki kedu CM don kanu isu jong kirong ba asong ki form sin kirong ba asong ki kedu ki sorkar. That's how we move, how we run the governments. Tengah yo so malumala ko mo pin man katukan ni VP kala ban kre panyawan sekretariat no problem. Sorkar tharai usi mo la sontu ke bede man le tang ko nga no kanu ka political party ngamong tang VP. Ni pedang sa mga ba ni kani gunu isu jong pai ba nang matajing ba. Nagpunta di bang yang kalaban ban VP kalaban ban Kongres ka UDP ruling party kanu bawan ro ni so bahaban pi kanu bro nagpunta di bahaban ni tay niya halor di isu pai ba ni taban nong hindon isu wer record pai ba ar record pai ba balar ko pai ba ta kuno ni treka kamu ladangi kum kanu yalam ham yalam pai ba kat sebelai we are not fit to be no yalam ning fit ba nong mangide no yalam pai ba ni ham yalam pai ba kat sebelai upai ba ulah ajek kenang ini represent nek mata ju ta ada pio man kejing isu ha bilam upai ba ban khot ni le chikanu jaka tamun ni le arang ni di so junga marwe kumno yalam la nga kum ga won nar teng ka jid nga lo kanu guru isu junga nar teng ha bilam upai ba tama to yu wal kum umle emeli hate la nga hap khot alai pai ba ina lang ban nga I'm not fit to be the leaders for that respective consumption
Te kening akar part, ikan unu ke party ke badon ke jimut panikan. I think the door is open for all the party. Kum ke sorkar juga.